se mogu otpulomiti u jajta ove žile. Zakačio se za nju. Nećeš više. Ovdje imamo Dua Wobbler Spearhead Ryuki 50F, što znači floating. Znači pliva po površini i u mojoj situaciji je bio idealan. Jer je jako mali potočić i onda imam vremena kad zabacim, ne moram odmah kontrirati da mi se ne bi zakačilo. Uživajte u videu. A svašta. Evo je. Pastrnkica. Voda je skroz čista, tako da moram se polako prišunjati. Evo je. Bila mala, to je spala. Evo već je. I ova je mala. Kalifornijska, nekako su dosta agresivnije od ovih domaćih. Ja i ovo je zadnji dan na pastrnku, 30. septembar. Evo rogonje. Ovo je dobar komad. Opa. Prelijepa pastrnka, majke. Kako je lijepo. Evo je.
Ovamo gore će doći sad još jedan dubljak. Opa. Mada je malo zeznuti prići tome svemu, pošto je popadalo drva u potrči. Pogledajte kako pravi valove. To je belaj kad je ovako mala i mirna voda. Neki dan je bilo ovdje, on gori imaju jedan dio vode ide za mlin, za proizvodnju struje, jedan ostave ovdje za riba. I nekad kad je previše vode ili kad čiste, onda puste ovdje i bude dosta više vode, no vidite tamo dokle bude voda. I onda me ribe ne vide. Tako da je dosta lakše onda prići i uloviti. Ovako se moraš šunjati ko mačka. Ovamo gore moram. Ako odem lijevo, vide me. Ako odem desno, vide me kad silazim. Tako da nema mi druge nego kroz ova guljež ovdje. Sranje. Možda ovo baš nije pametno, će špući drvo u ovom momentu. Poklopiti me samo. Mogu misliti šta ih sve ovamo dole sad sakrilo. Vidio sam par komada. Ali dobro sam prošao. Evo je. Na prvi zabačaj. Ovako kad je čista voda najbolje je ići uzvodno. Jer ribe su okrenute većinom ka gore. Evo je još jedna manja. Ali ima gore i veći, mnogo veći. Piletna, sir, salata i 3 čačkavce. Ovako kad je ovaj mali potočić, definitivno ima smisla ići uzvodno jer pastrmka nazad nema oči, tako da su manje vjerovatnoće da će nas vidjeti. Dok recimo da je sad ovdje voda jaka i nabujala, onda treba ići kontra jer sad ja gore zabacim, ono već spusti vam dole kedera ako je previše brza voda. Tako da sve moramo se postaviti u datu situaciju, uglavnom ako nas riba vidi gotovo je, tu nema, pogotovo pastrmka.